olimpijskih igara. Na olimpijadi homoseksualaca, slušajte ovo, učešće će u 15 sportskih disciplina uznijeti 10.000 homoseksualaca. Allah salame. Čitav se svijet bori protiv te side, njih se 10.000 jebe god po Holandiji. Pa zar to nije predznak Kijametskog dana? Jes, materi. Ne vidi ko je. Ne vidi ko je kutkane. Allah salame. Vidim guzica. Jebe, man. Pedersko. Ko je? Kemo, evo ko otpje skušno. Gdje je zir? Nije zio da mi. Kako ba nije zir? Ko je da mi? Kakav stariji čovjek? Što ga ne znam sad? Gospodine! Gospodine! Evo ostavio nekako pismo, poruka, šta vidim? Šta je? Kemo, šaljem ti košpe po ovome čovjeku. Jutros me je policija privela u stanicu, kažu nemam dozvolu za prodaju košpi. Šta je ovo? Malo smo se svađali, u liste su mi htjeli staviti. Ja sam im rekao da su ovo košpe zlatnog Ljiljana, Kemala, Hote, a jedan je rekao da su Titine, neće ih prodavati. Izvadio sam i pokazao potvrdu da sam ratni vojni invalid. Ovaj drugi mislim da sam u onoj pločici pročitao da se zove Salih, kaže mi, druže, ovo je pravna država, izvadi dozvolu i prodaj košpe koliko te volja. Šta je ovo? Ja te opišem ishodnika u stanici, sjedim ovdje 3. sat i niko me ne poziva. Ovaj čovjek što će ti donijeti košpe došao ovdje nekim poslom, ja mu dadu adresu da ti donese korpu i ovo pismo. Kemo, dođi Boga spomene, bojim se, napravit ću kakav dolar. Šta je ovo, jebe mi? Maj. Ovaj drugi mislim da sam u onoj pločici pročitao da se zove Salih. Neće moći Salih. Neće moći Salih. Ima li se kraja ovom našem poniženju? Ima li kraja ovom poniženju? Evo zastave koje nema. Neće moći Salih. Nemoj, Kemo, što je ovo? Pusti mene se! Pusti mene se! Ciao mazzo! Ciao matica! Pitaj žensku štalu. Nema se više šta ni u ovim ženskim novinama pročitati. Samo horoskop, dijeta, kako skinu spreke od vina i šta radi Tom Cruise. Jede gogu. Nekad si čitala samo jednu stranu, sad čitaš od korica do korica. Maš vremena.
A nisam ja kriva, šefe, što je posao stao i što je tebe Bekir izvaro. Zabog da mu na svaka marka za vijeka treba. Ja ne mogu da shvatim, šefe, kako ćeš bolan tolike pare stavljati na tuđi račun? Ti reče da si u Njemačkoj svašta naučio. Jedan je to račun bio, a 2 potpisnika. Mogu i on dizat pare isto koji ja. Ja vam pitam, mila moja majko, pa nije malo bolan uzeti 600.000... 630.000 maraka je. Jes, dobro je. 630.000 maraka uzeti i nestati. Znaš šta? Zabog da ja za cigara, ne imam ako ga ja ne nađem. Daću ljudima pare da ga dovedu, iskijat će sve pare i još će biti djel. Pitaj ti Boga, gdje imamo sa šef. Da se u havu pretvorio, naće njega sipe trunda. U havu da se pretvorio. Eto. Iz tvojih usta u Božije uši. Gdje su sad ti bolan poslovni partneri, Rajac, Vidiko, Ante, Pravinja? Praviš i ti budala. Izrazud me, oni gorije nek Bekir. Vidi bolan Čazi. Vidla Čazi. A telefon ne okrenu. A imao i od nas ko brat bratu. 50.000. Koliko? Imao je 150, pojao je jenjak 20.000 maraka sam u njegu. Ježi. Nema nikakvih problema, znaš šta ja mislim? Nisu se znali na Vidikovcu malo došaptavati. Čazi i Bekir. Ja kontam. Jesi ti to vidio? A gdje su išli subotom u Mađarsku? A gdje se peru pare? U Mađarsku svi peru pare. Svi iz kantona peru pare u Mađarsku. Svi. Znaš koga sam ja neki dan vidjela u frizeraju? Koga? Čazimovcu. Na njoj je žuto 2 kile obuk, ona Minić, bundu. Prođe kraj mene kao toj tursko brod. Ona Minić, ona bundu. Kad se nasmije, jebote, karmino na ušima ostaje. Kad skine grudnjak, lice joj se zategne. Čazimovcu. A znaš ko je još bio u frizeraju? Ko je bio? Zena. Moja. Ja. Moja Zena. Šta pričao? Čuje smo šta pričao. Pa bolan, mi 8 godina u istoj klupi sjedle, bolan, jarance smo mi, gdje nećemo pričati, a šta? Pitao za mene. Ništa, Allaha mog. Samo za Mirzu pita. Znaš šta kaže? Stark izliječi. Operacija uspjela 100%. Rasla si, Ciriha, rasla, znam sve. Evo, kaže ko da mu nikad ništa nije ni bilo. A vidi se i na njoj, blista ona šefe ko ne znam šta. Hvala Bogu. Šta mi uradi onaj zlatni Ljiljan? Evo, te od rođene ime sestre odvoje. Znaš šta šefe? Ja nešto kontam, ba trebao bi ti nju obići. Koga? I rad djeteta i naša. Nikad! Nikad! Dok je onaj gazija sa njom, nikad! Šta oni misle? Nosaju je zlatne Ljiljane, pa ko su kovi, jel? Misle da su svu pamet svijeta pokupili, jel? Znam, volan šefe, ali nije dobro s kijenom kuhati. Pa ko kuha jeboga ti, ko kuha? Ko kuha? Kad sam došao iz Njemačke, odem, nazovem selam on preko vrata. Na ulici ja jednom stranom on pređe na drugu. U kafani kod osme zvonem turu pića, on vrati. Ko kuha? Ja i on. A je li istupo sve osmine konobare? Pa šta mu? Je li istupo i rekao im ako Mirzu, ko poprije, ko pogleda, da će zapaliti i njim i kafić. A Mirza je opet tvoj sin. Pa šta sad hoćeš tim da kažeš? Šta hoćeš da kažem? Pa ima jedan bolan dijete, bilo bolesno, persano, bolan. Ti si mu drajzaj, bolan. Neko mi izađe, bolan, šefe, ali ti otiđi, bolan. Kupi kafe, soka, popričaj, bolan, malo sa sestrom. Nemoj ti meni badercove držati, Ma ne čim ti, bolan, šefe, Što me nisi tako sjetovala dok me Bekir varu? Dok mi je banda radila za